Ovde smo sa vama i zbog vas. Danas poklanjamo pažnju omiljenim ženskim mišićima. To su stomačni mišići i triceps. Idemo lagano, Bojana, da se namjestimo i da krenemo. Prva naša vežba je položaj, gledamo aktivno ka pupku, izvučemo ruke i krećemo da se odižemo ka plafonu. Napravimo vizualizaciju jednog kanapa ispred nas uz koji pokušavamo da se popnemo. Naravno, ne zaboravljamo da dišemo, koristimo kratak udah, izdah. Još 4, 3, 2 i posljednji. Ne menjamo poziciju, zaštitimo vrat, zaštitimo lumbalni deo, izvučemo, zategnemo prste i krećemo lagano, makazice, idemo hop, hop i dalje aktiviramo stomak, ne zaboravimo da dišemo. Trudimo se da kolena ostanu prava, radimo lagano. 4, 3, još 2 i posljednji. Sad malo dok odmori stomak, idemo da se pozabavimo tricepsom, krećemo desnom, lagano, idemo. Hop, pa druga. Hop. Dole izdah, vratim udah. Još 4 i 3. Vučemo prste ka sebi, posljednji i vraćamo se stomaku. Idemo dole lagano. Ajmo, idemo. Hop, pa druga. Hop, pa ob. Hop, ide. Izdah, vrat. Hop, pa onda idu obe. Odlično. Desna, leva i obe. Ajmo još jednom, Bojana. Hop, još jednom obe. Zaustavim. Pa opet malo da mučimo triceps. Podesimo položaj, izvučem gore i krećem. Desna, hop. Leva. Odlično. Hop. Odlično. Još 4. Pa 3. Probajte da se spustite što bliže podu i vratite. 2. Idem posljednji put. Odlično. Spustimo se dole lagano. Zauzmemo poziciju čamca. Petama upiramo o podlogu. Stavimo ruku preko ruke. Koncentrišemo, udah je na sredini, krenut ćemo u desnu stranu, idemo udah, strana, izdah. Udah, druga strana. Odlično, aktiviramo bočne mišiće. Udah, izdah. Hop, hop. Osjećamo stomak, Bojana. Radi. Odlično, ajmo još. 4, sredina, pa 3, sredina, odlično. 2. Idemo posljednji put. I završimo. To je sve od nas. Hvala vam, pozdrav. Hvala našim instruktorkama fitnessa iz fitness kluba Bojana. Redovno vežbamo da bismo bili snažni, zdravi, imali energije za svakodnevne obaveze.